Proja sêşemî. Ev çîrok bi rastî çêbûye. Lê nivîskarê çîrokê hin bîber û biharat bi ser rakiriye ji bo çîroka wî xweş bibe. Ango ji hêla xwîner û guhdaran were pejirandin yan jî gerek li gorî pîvan û şert û mercê çîrokê be. Bêguman ji bo şert û mercên nivîsa coreyeke ji wêjeyê divê nivîskar rêzgirtina hin şertan bigire û li gorî wê çîroka xwe ava bike. Lê ya bo nayê pejirandin. Çima mijar û gotinên di jiyana me de jî bi pirbûna derewan xweş dibe. Ango divê ez çend derewan li gotina xwe zêde bikim ji bo xweş bibe. û gotina bê derew xaf û kellê dimîne. û wan derewan jî bi rengekî boyax dikin û dibêjin derewek spî ye. Xuya dike çîrok bi derewan xweş dibe. Ew jî neqeme. Ma li ser wê mayî. Tenê min dixwest bêjim ev çîrok rastî çêbûye lê bi derewa hatiye xemilandin. Çîroka me bi nivîskarekî ciwan re çêbûye. Nizana wî çi ye. Abdelayê, Alanê ez nizanim. Bi rastî serê min jê naîşe. Ew bi xwe ne nivîskarekî mezin e. Ne bi temin û ne bi nivîsê. Lê Xwedê şahid zikê wî gelekî mezin e. û dema hinek jê dipirsin ev çi zik e, xwedbonî jî ne û dibêje ji kerbê welat. Ev canêrê ez qala wî dikin bi derengî ket nava qala wê jê. Ji ber wilo jî gelekî giringiyê dide çalakiyên wê jeyî. Li ku be û çi qasî jî dûr be, divê xwe bikîne cihê wê çalakiyê û lê amade bibe. Pir li xweşiya wî ye goyek ji yekîtiyên li bajarê wî heftane çalakiyan li dar dixe. Ew jî domdar li hemûyan amade dibe. Carnan beriya çalakî dest pê bike bi nîv saetê diçe û carnan jî berî wê bi 5 deqan digihê. Lê ya helî pir godereng digî. Ji xwe ya lê hêja û nivîskar dixwast bêje mijara derengiya wî bû. Çi cara zû dikha ser çalakiyan di wê rojê de mêvan dereng dikhan û çalakî dereng dest pê dikir. Carek di do sisê wî jî wek hemûyan xwe dereng dixist û derengiya xwe bi vê gotinê rawa dikir. Bila vê carê ez jî dereng bikêm. Ma xwe kesê dereng dimînin ji min çêtir in? Ew diyardeya derengiya li ser çalakiyan nexweşî li wî jî xist. Ew jî nexeme, ma li ser wê mayî. Ji ber li bajarê wî mirov bi tiştên xerab dikevin pêşbirkan. Wey li wî kî karibe xwejiyê din xerabtir bike. Ya giring dema nivîskarê vê çîrokê derê de dimeşe. Ya giring dema nivîskarê vê çîrokê derê de dimeşe û li ser dingê telefona xwe şiyar dibe. Telefonê vedike û dinêre ka çi name jêr hatiye. Dibîne ku vexwendina semînerekê ye. Postera vexwendinê vedike tenê li binê vexwendinê dinêre û bi xwe re dikeve monolojî. Baş e carekî piştî saet û nîvekê ye. Karê min jî saet û nîvek jêr divê gov dawî bibe. Lê ji bo îro ez dereng nemînim divê 10 deqên dawî destûrê bixwazim. Ença ûlo ez di dema xwe de bikêm. Di wê rojê de karê wî zû dawî bû û ew jî ji kêfarê lesa xwe kir û di dema xwe digiha. Di cih de berê xweda deriyê yekîtiyê û bi hemû hêza xwe dehfan ji bo bilez derbas bibe. Hew nedî got qerbînî ji kabok û serî wî hat.
گوه ندا ایشا سری خواه جاره کدن دری تحفان لی دری فنبو هولا سری خود ناف حسنی دری را درواز بکن لی دوی ده جیب سر نکد دست خود ناف حسنان را پلاند جنو دناز کرد گو دری کلید کریه دیجی خود جمعی دهزری گلوچه هیه برسبا خود به مونولوژی دیتا از ددم خود گهانه ناخود چما دری زو گرتنه خویای همو میوان بریا دم خواه آماده بونه وجبا ولو سمینر زو دست بکریه هنگی البردرین آوندی چوهات و مشیا گوه خود ناب حسنا و درواز بکر بهیویا کو دنگی کی جهندر ببیزه لی تو دنگ گهدار ندکر لبر دلیل و نشت و مونولوجا خواه بردوان کرد. گلو او بریار خود بید آنینه او گودگودین گرد چالاکی ددم خود دست بیبکه. اگر بو اف گمان راست به همه هر بشی جواره. خویای هجمارک پر کم هاتنه جبولو دنگش هندر نایی. یانجی گل بوک من هاتنه و دیتنه دری گردیه جبر وی جهت بری خود آنه مالی. تبی وی اف سمینر جمن هره لیجبو پیکانینا بی بریاری هر بیجی جوانه. شخوا گرک تحمل چالاکی انمده اف بریار پیکواره. جارک دو اف بریار پیکواره و اینجار هر کس دم خود آماده ببه. هنگی بیدند ما دوی از درواز بدم ولو نابه از غالا بگرم. بگیمانی از هنگ شیرانی کلیجا قهوه چای بخون. تلفن درخست و جیگیج اندام را لیخست. هنگی گوه خومیج کرد تا گو برسد دار. یه اندام برسد آوید ده فرمو بلی ما مسته اون چاوانه تصاق ما مسته کرم بک چرازمه ما مسته عاجزیت نبه و دریوک از جبو درواز بمندر دریه چه ما مسته تی درواز بکر قیت البر دریه مال عمایی نا هم مسته نمال اوی البر دریه نافندینه دریه نافندی خیر چه لازمه جبو از دربازی سمینری ببن. سمینره چه؟ ما مستبیح هنگ. ایرو و داخیانی داخسته و گوتی سمینره کی. جبر دنگی کنی وی و بیرجی دگود ما ایرو چیه؟ جاره که دن تلفون آخوه کر و داخیانی جنوب دخواند. هری راست. ایرو دیشمه نسیشمه.